إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, mga babayami at pamakinig susagin kaya masa imanto di tano di pamangni si Allah Ta'ala mambagi ang tano agyan kanan amana ussalam agyan ang sukalilintad nagukada arayo-rayo aginawa nagu rahma limo makasisiring ginatasan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibigay niya na share katano languan apong makinag saging kaya masa imanto. Mga pagariamin, giyip man so programa niyo, programa tano, alitano di pagusayin, may pantag si Kuagamatano Agama Islam, kaan ko maniyagin ko to asabot tano Kuagamatano Agama Islam. Sa kami ang mga pagarian niyo, na pagusayin tanong imanto, pagusayin namin imanto na may pantag si saging gaya Laylatul Isra wal Mi'raj, anto na isabab kian naging kaya Laylatul Isra wal Mi'raj, naguanto na yung gulawla si saging kaya Laylatul Isra wal Mi'raj, naguanto na yung mga hukuman mga simba ali imang gulawla saging kaya Laylatul Isra wal Mi'raj, nambagan sa usayan aging kaya pagaritano as al-alim Aliuddin Mustafa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mipantag sa Laylatul Isra wal Mi'raj na ayang kamatanin na yan na karalaman na pamagusin yung mga ulama tano, yung una mga ulama tano, mipantag sa yan kaya kisah tutulan si Laylatul Isra wal Mi'raj. So kaya anta po Rasul sallallahu alaihi wasallam ang makapupuns kaniyan gawin sa Makkah, sa agyan ko ito kagagawin, si imyantap sa Baitul Maqdis, asirang ko Jibril alayhi salam, ay pagdaan ng Rasul sallallahu naging utamtuan sa Buraq, isaw ito kumakain ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalalaman, ay pagdaan o mga ambiya. Sigo kaya antapian sa Baitul Maqdis, niya kuma sa Baitul Maqdis na miyuman yan roon sa mga ambiya, mga nabi. Sa tarus, misumin siran na piyagimamansiran o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oriano to na adna ini ubay ko Rasul sallallahu panginuman laban agu al-khamr. Yang mo to laban agu yang mo to khamr emana niya pakabr. Na ayat pinili Rasul sallallahu na yang ko to laban. Gitu tigiro nalay ko Rasulullah kaya pilih sa giyang utalaw, mana giyang utagatas, na hudita al-fitra, ay tiro kasi ikaw fitra, pakasal. Tingin upini, pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam, na giyang utakhamr, pakabir, na ay kaso ako ng umato Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kapaya mabinasa, madidag, aging umato Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaganta sututul, na mi'arad sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan tap sa langit, sirang mo Jibril alaihi salam, yan nagsirang sa langit, taman sa miya ko masilang si kapito labi sa langit. Naroon mabu paman na minimbitira yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ni pa isang Rasul sallallahu alaihi wasallam hendra ay tarabag inumelay nga sa Allah. At yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nurun anna ara sino tingin na tayo kakili ang tingin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mananina. So Rasul sallallahu alaihi wasallam askan ni pinakamapya na Allah subhanahu wa ta'ala kaya dunia na din yan may les Rasul sallallahu kaya dunia. Naroon mabu ini suhu Allah subhanahu wa ta'ala ini paligot wala si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam pamanagyan kaya sambayan tanong pagana kini paligot no Allah na 50 waktu si ko uman gawi kada daun daw. Nagito kini paligot no Allah oreno kini paligot niya na sukyak babaian na siya gadinin sa Musa tama sa pitiro Musa ko Rasulullah, ya Rasulullah, nagyan ka na inipaligot ka Allah na di na magagaumat ka na ba kalo-kalo na mapanganing ako Allah. Beto kaon, akal ba tayo nagyan ka na 50 waktu. Na taman sa miniraw sa 5 waktu, yun nga dito di sumbayangan. Nasagyan ko to, pamanami o lola, paaga ta sa tutul, nabi po ito, so Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, sagyan ko to, oras sa kagagawi. Nagyuto, so kaya pitaanon, yuto siya ko. Na kaya to ko ano mga Quraysh. Inari o Rasul sallallahu si mga Quraysh. Nagito kaya pakabuka ga o mga Quraysh ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ay mananen na tigira na gid ni chance ay mananen na forsa so Muhammad na mapakarekta no si ko mga tao agyan kaya ka awiden
ad-dawat Muhammad na ribet kabugeun anta tingin ni pekaumah peka kegeun yang tingin na sumung sabaitul maqdis sagian goto kago ibu na pekaumah sagian gen goto oras di mana nena su Muhammad na miya kalala bukeun gitu pia kamu bugiran su Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu na khoyo taman sa minirampai ko Abu Bakar ya ada pariwan na tamang sahabat ko na miya maratiana lay dupuno kaya tagwan sangkan beda ulama gitu kaya seran ay pamanapkum sa kagag maka ay iblarga sa Makkah ipun sa Makkah taman sa Baitul Maqdis na mapira saulan no saulan apa man deka sa kuda unta lagi itu na sa kagag ibutum na miya kapetul sa Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi itu so ayaw mo meratiana so Abu Bakar atina قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tanya mana Rasul sallallahu alaihi wasallam imitul sayan kanan khabar balita lagi tigina idza tigina usaddiqu begitu tigina perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memikir terus as-siddiq pati isa manusia gina ni ko pana samares atau ayat kisah tutulan si Lailatul Isra wal Mi'raj. Yan kita naging ko to sa saging kaya Lailatul Isra wal Mi'raj mga pagarami ay manan yan na ginan na padanan ko mga mu'jiza o Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaya panutulon ng Allah Ta'ala sa suratul Isra ayat paganay subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Miha suti-suti so Allah Ta'ala apia kaplelegi na so uri panian si eko kagagawi makapupuon si sa Masjidil Haram sumiyong si sa Masjidil Aqsa ayamanan yan na piki ilay miron agyan ko to mga mu'jiza an maylay o Rasul sallallahu alaihi wasallam agyan ko to kudra o Allah subhanahu wa ta'ala mga kabaraka mapapadalam si sa Masjidil Aqsa mga kabarakat agyan ko to mga pamumulaan si sa maliliwta si sa Palestine ay Masjidil Aqsa na si matatago si sa Palestine ginan ayamanan yan na piyag wa Allah Ta'ala ni pantag sa agyan ko to tutulan si sa agyan ka Lailatul Isra wal Mi'raj isa amya panutul ay pugungbong tanong sa agyan kaya istorya agyan kaya pagalitan sa agyan kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na ay kiyang gula-ula agyan ko to Lailatul Isra wal Mi'raj ko kaya panutulaw ni Salih al-Uthaymin na taluragon ko unaampon ko da kapakatugalin o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madinatul Munawwarah ay manan yan na miyang gula-ula agyan ko to kaya pakasong o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Palestine na gusi sa langit si saging ko to una ang panoda kapakatugalin o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madinatul Munawwarah ito na ko yung so ulan-ulan na pumana kaya ulo lagi mo sa kuwan mampakarete ay manan yan na ginan ni kasasawa na si ko mga ahlul ilm at tigiran na anto na ulan-ulan kaya adin agyang kanan Lailatul Isra wal Mi'raj si saging ko to kaya pagusayon Sheikh bin Baz rahmatullahi alayh na da hadith as-sarih as-sahih uban yan miya aloy agyang ko to ulan-ulan kaya adin agyang kanan Lailatul Isra wal Mi'raj ugaid na adna mga aqwalul ulama mga ahlul ilm na aya aqrabul aqwal ko kaya aloy ni Salih al-Uthaymin na si sagin ko to Rabi'il Awwal naron mi adin agin ko to Lailatul Isra wal Mi'raj yutoy aqrab si sagin ko to mga aqwal mga qadr adin natigiran na si Rajab adam si ko ika 20 agupito si Rajab naron mi ang gulaw lagin ko to Lailatul Isra wal Mi'raj na gin ko to qadr na da asalian hadith ami panutul baron miyang gulaula agyang kuto kiyang gulaula agyang kanan Lailatul Isra wal Mi'raj ako ay manan yan